Tak bisa sering bini dia kak. Cuma kalau gula pidato ibu-ibu, laki-laki menikah lagi itu diperbolehkan oleh Islam dan dicatat oleh Al-Quran. Apakah ibu-ibu setuju kalau laki-laki menikah lebih dari satu? Nyampit, setuju. Sepenting benih laki gula ya kok. Lekin kalau laki na orang seero kampuli, muding tibi ero cek li boleh. Apa nak boleh keng pas sampai abi ni boleh kak. Cek dengan keng ngatelak selakek ngecet banding bini lain. Apa? Aing mata bengrembeng kok. Ngabestikan seneng tak kuat bula mancing rasa. Loh, apal kapilan dari kak? Hari layap siap lah anak kesampian dia. Gempang mun lagi nak tak abinya boleh bu. Racun ya kok. Bu, senek kamu. Ring laki nih kak. Mun compok kenyang keluar tak kira ngakan. Bukan engki kak. Tanya ki kak. Sampean mun compok lagi paringi nasi, compok lagi beri deuran. Masa keluar sampean ki ngakan boleh kak? Mun sampean luar ada berarti sampean ki Roma tak kenyang. Apa cak gila kan